Mwena nimbatangirira program ebyamagara omwabazi gwerizoba nsakubantugamba ahandwara ekwatirina no kutabuka kwemitwe ningasho kushanga ngo wagira omutwe gutabasa kuguma ombuteka ndicho butungi charity orukusya program eji kandi twine Dr. Godfrey Zari Rukundo niwarije kuba natworeka endwara eji okutwakubasa kujuvunanizibwaho mwenu ninkwijusya ngo program eji nekushikibwaho abakazire health products abine byo kunywa kandi nangwa obundi nano kuzicungira twikirize tuzo wa doctor abase kutushoborera ahandu hareji bari kunyakira no kumpa mugisho kugambaho nabara kutureba ningasha baturikize amazina ganje ni Godfrey Zari Rukundo ndiyo mushaho w'indwara zo mutwe kandi ni nkora nambara Regional Referral Hospital nambara University of Science and Technology. Dr. ekiri kuretera abantu batabuke mutwe niki? Indwara y'emitwe ni indwara egumire kandi kubasa kuretwe ibintu bitaremwe na bimwe ahabo kwatinka kugira nti neretwe kininga kiriya nebintu bingi munonga ahabo ko harushanga ubundi umuntu yagira ibyamuteganisa bekamuretera kuteka munonga ubundi akareba ngo tayine cyo kugarukamu ahabihuza byari kubaye no mu mutwe gwe byamurenga akatunga cyifita ni stress akiraho akatabuka mutwe kandi abandi yoshanga ubundi kiryo mushagama yabo umukayabo hari mwe na karande njandi kwa kwita kandi ubundi nyankore kiri genetic rero ubundi shanga hagire cya mu stressinga yihiriraho yatabuka mutwe abandi ushanga ubundi yanywa nkamarwa ninga yaresa nkenjayi na nebinde bitogoza bongo ubundi ayihiriraho atabuka mutwe ninga shabana rwara indwara yabutosha yaba sirimu yaba pressure yaba shukari yaba muraramo indwara zabutosha ninga ibinyoro bekizo mutwe ayirahwaho atabuka mutwe mwene ibyo kurwaza umutwe n'ibintu bingi tibiri bimwe kandi abumushanga umuntu yatabuka mutwe otamaye n'icyaretwa okamanyota ngo umuntu wawe yatabuka mutwe mwene indwara zo mutwe nazo ni nyingi tikugira ngo kutabuka mutwe n'indwara yemwe n'indwara nyingi munonga kandi okuza kumenya ngo umuntu yatabuka mutwe ni kirugirira handwara yenyine yarwara igiye kutabuka mutwe obumanyiso nubabutarukushana so konke cyo kwasa kureberaho no kureba ngo imitwarezeye iyatuye natwaza mu butosha yahinduka sitashitwaza ko kwatuye ko kwabire natwaza yabera ryo muntu rugambaje ubundi ukashanga yagamba kubi yababera ryo muntu rugumisiriza ukashanga yari magumisiriza yaba napakuka yabera ryo muntu rukubyamo turutwe twinja kabyama kurungi ukashanga turo twamuburira ningasho muntu be nakunda kurya byo kurya bye ukashanga yabura kuriye so mweno umanyiso n'uburyo bw'emiringo mingi icya kabiri ubundi ukashanga yari manko gukora umuntu be nabasa gukora imirimo ye ukashanga imirimo yare yamurema gukora ningasho umuntu bere namanya kutesa nko mu bantu ukashanga yaremwa kwikiriza amwogo gwabe nakora so mwero umanyiso n'ubw'emiringo itari yemwe ukurugirira indwara y'umutwe yari kubarwire ningasho bonda kabari hakagira ati nimpurira ningamba nabantu atwonka tindi kubareba ningo kareba nareba nk'ebintu ije abandi batari kureba hakahurira ibintu nibigamba abandi babunda batakabihurira. Dr. haraba kutabuka mutwe ukashanga batandikiraho no kutera abantu amabare naki abo bomba bahika harurengorwa haza mwe n'abantu abinje abarakutera amabare nibake munongo marwa batabukira mutwe abaruka binyendwara zo mutwe ni bingi konka barakutera amabare nibo bake kandi ubwiro bwinje bakutera amabare ni bandi batera babateganisa abinje abaruka binyendwara zo mutwe tebarakutera amabare tebara kurwana tebara kujuma abandi konka hina burushanga nko bundi yahorera nkiraka ryamugambira nkebigambo ubundi yakari yashwana ryawe ati yakari yashwana nke ryawe akateka ati yamuni wabigamba hata hona basa bundi kwena ngo akutire ninga shakujume konka bingi nibajuma babateganisa
Dr. Njirengu iraro naryo rino bwire bwabyo ekiri kuretera bamwe hati baba bagwira iraro kandi season nijo batarugwire kikaba kiriki n'indwara zindi kandi uko ziri nabasa ko no mushije buno kwimukorije ukashwanka ko wakira nyinshi ukakwehindukana tokahoragana bagira ngo buni yekire indwara yakura abantu abinyina nibafana nyikiro so mwinya ndwara niziba ziri nizitwaza zisyo kuma kandi indwara zo mutwe arizo kushanga ngo nebereho nka hati nkombwire bwo mushana akiza ikira hashwanka ko wakira atagire nangwa nakamanyiso kona kuyasigaza rero handi hake haho nkendi indivyo myezi ushanga ubundi yacuramirerwa yaburu yaje kutashemererwa yagumari yaho atundame kandi ubundi ubunako ushanga rije ari nko takarwara hoga so mwene kirugire indwara yari kubari na indwara yari kubayine so ari indwara ziri kuba ziri zisyo ese kugira ngo zire episodic ninga nizija zishobora zigenda zishobora zigaruka Dr. tukuzabarwire bemitwe ninga shaba kushara ninga shaba kugwiraro uko kwenyuma hina bakwambagamba ngo okwisha ko kwezi kwinaka kwate na nabagubira rebe na nabakugwiraro ngo kwezi kwaheza kwija ngo gwiraro ndabaritabukire Dr. cyo no kigamba hoki anto mwana za kushanga ushanga mu season omwe hine ebiri kuretera ngwe niko kuba stress ninga cyo kutabura mutwe ushanga iri ka season ya school fees ubu wayitenga kuteka mnonga ningo shanga sho iri ka season yo kushashora he ibanja ya bank hato shangaho byakutegana sobwo bona ko amangwa kabanja kabaza ko katwara ninga shagire cyaba konka nireche chukuletero mutwe gukora umulingo gutari gwa butosha so nchibanchi rugire byo mutari kwa narabamo ahabona kobwa Dr. tukuzabarwire bemitwe ninga shaba kushara ninga shaba kugwiraro uko kwenyuma hina bakwambagamba ngo okwisha ko kwezi kwinaka kwate na nabagubira rebe na nabakugwiraro ngo kwezi kwaheza kwija ngo gwiraro ndabaritabukire Dr. cyo no kigamba hoki nangwe cyo bacha kugamba bari kubana bagwensimba kugira ngo okwezi kwabana kwija ninga shukabana kugenda nibwo umuntu ari kubana arwara konko bwiro bwingi umwe abantu nore umuntu yanarwara nke ndwara y'insimbo iri kwija rimwe umukwezi aho abantu naba nakirebera arebe bunda shangatire na karenda ngo arebereho konkamanya ngo okwezi kubana kwija nibwo arebe kizibeki abo kanke ndwara y'insimbo yo nekira kwija umuringo nigo gumwe yaba neja hagati yo kwezi no kwezi okurukwija haba atagire kinde cyabaho negaruka hagati yo kwezi mwene muntu ashitwarira aho akirebera nka kwezi konka tikineka kwate na no kwezi umuntu yaheza kutabuka mutwe Dr. nenje kinyine kuba ni mukorera ntakashitira ahashayo kumureto mwirwara ngwe ninka ka first aid ki akuna kubasa kumuha kabanza yatebekana nkabona nkamureto mwirwara icyo kubanza no kubanza kumuhumuriza wareba yashakara ukambuza haba henshi yakugambere byamubaho ukabanza kwetegeza kureba icyabaho nenshi kwa hino wamuteganisa ukamuhumuriza ukamugira uti mwinuka ukashwa kwikizana nawe ngo yabahikire kweto mwita haba hino wamunyize kandi yajya test indi kucenda utakimujema yagira test indi kwenda kuzoku utakakoresha kifuba yagambira higura kagamba kubi ni utamugambira kubi mwene kureba ngo wamuhumuriza ti wakoresa nkamana gariyo nakoresa yagira ati bandogire utakambye tuwagwirara umubuze ha wakimanye tango bakuroga yakushoborore mwene waza kumwetegereza rero okoresa amagezi ukureba ngo waheka aha mushaho umurwiro gunaheza kumusyo mwirwaro imwe numuragurira muta mwene okuragurira indwara yo mutwe ninke ndwara zindi mwene turagura miringo etari yemwe icyo kubanza mu rwego kwisha tubaza twamubuza twareba nashashata iki ndwara ki kikaba kireserwe ki hakaba hirira riki rero twaheza tucebera kureba y'abantu bakugire ki twakwasa ikimuretire okutabuka mutwe rero aho tubona kumanya indwara ki eyayine yenyine rero ntubasa kumuragurira omiringo etari yemwe icyo kubanza ntubasa kumuhereza mubazi yaba gwekikatu yaba gobujuma okurugira ndwara yari kubayine mbaza nayo ni mingi icya kabiri ntubasa kumuha ekigweza ninka counseling ninga kumuhumuriza wonko muntu okurugira ibiri kuba byabani nibimuteganisa kandi icya kabiri icya kashatu
ntubasana bo kandi kwera aba bamwini abo kwa kukurana na kigambira abariko baba mwino mwene bamujagaraza ubundi babura ba mu stressing ningo shangara honke shongeri yo muka eri yo muretire kizibu shanka school fees atimanya nka school fees tayina hawarazihe wagambana mwine nyina ninga munyabuzari ninga munywana we akakimuhera honka cya school fees aho shanga yahumura so mwene kirugirira ikizibu ku cyabakiri niko kureba ikintu kwanki mukorerwa ukureba ngo yaba kurunje Ochera nitwe programu y'ebyamagara ntukusima kandi tiyo ntugumza muno nanogamba ahandwara erukwate mitwe tukine Dr. Godfrey Zari Rukundo okurga hari imbarara referral arukugeza arukuragurura abe mitwe nabo cyo twikirize tso mukahumure sekondeji turarjeyo Dr. Zari Rukundo naje kwanangira kushobora etiri kugenda misho ahabarwiraba Tabaruka yemuka humuro mnywani wanje programu chiri yebyamagara tiro ntugamba abarwazi bemitwe bitukine Dr. ha na kitwara umukashonshore cyane ko kamwe waza kutwikiriza tugaruke wa Dr. ayongere kutushoborera ahanshongeza abarukorese bitokoza bwonko Dr. nkabakorese njayi bono mbaragurura mutabo kuba umwe ntorran kuba kwikaha mugaruka mubatere njayi ngebe niyo yabatambira ekintu echo Dr. iwe no kigamba ko kininga no mbatambira muta abantu abekikankecho ningira umwe abantu ne barimo kutwetegereza nicyabazima umuntu yarese njayi niyo njaga nabasa kutabuka mutwe konka kiri kumayisango weno wagiresa natabuka mutwe konka mwe nabinja bakugiresa yaresa nyingi umutwe ni gutabuka kandi yagireka abinji ne bakira yaba tashbire kugikozesa kongo kugira ngo ibintu bija twatere njayi agote mazima siri kwatera njayi okwiyeho kugira ngo hati ariho emebasi bari kwiho mu njayi yeriko wasakora handware zindi konka kandi tukatekaragura mutwe ubundi mbazi bari kwiho mu njayi konka echondo zibwe kurunji ejo nekoreswa nko mu ndware zindi kaza kansana n'izindi konka turi kwatera njayi twatere nije mibazi itari njayi Dr. Nece chikuba cyabaho kuza kushango kashango nkato muntu ogwaho yahika mwamuto mukashenja ke wenka hatari mu bandi ata ogwe nababundi ya tware bangu ya shamba munonga yaremwa kucurera ubundi twarabona basakwe kwara kubi ninga shikora abandi bantu kubi ubundi twamuhereze mbazi tiyamukwataho ubwo nturwasa kuteka omukashenje kumaramenda chikanje zitarengere 30 yiri yahiza kwikikana tukamwihamo tukamuto mu bandi tikujya ngo tumutamuke 10 kureka tumutamu ngo acurere rero tubase kumugara mu bandi ubwo nabamwe ntwara ngo yaza kurema yaza kujagaraza abandi ninga shaza bira nkabo yahutaza ninga yenda ko kwiruka yaturemese konka bwe abarwire bemitwe bwe baragururwa bacara ninga baguma mu mpora babitamburira mu mpaka mweno endwara yo mutwe iri nkomo kikachi mwena na ninga za pressure ninga za sukari ninga za asthma ize ndwara ziri kuguma ho kumara bwire buringwa so mwene turagura konkana abanyango kutambanya ruhanga abo kwa hena butukuragurira bakabaje ukashanga ngo akarwara honka rukumirwe na 9 nasitakagarukirwe ubwo ntumbara nko wakizire konka binji abindi bandi bena baguma ha mubazi ningo shanga ubundi yagurwa hamara nk'imyaka birashibagarukirwa so konka ni ndwara ziri kukira nabwo nkibanki rugire cyacu rese ndwara iki niki so wabiyaho ukamuyamba mu rurengo rundi ushanga yabaje endwara yensimbo iyo yinaka kwate na nokutabuko mutwe abamwe nabona indo mwe mbabareta ha ngirengu nabo binaka kwate na nabarwazi bemitwe okutwariza hamwe endwara yensimbo tindwara yirara ni ndwara y'ubwonko kabinje tan neurological mwe nteshime kwanyira gurirwa no mu department age konko mwihanga tuye nabashaho bake abari kubasa kuragurira ensimbo abatari mu department nke yitu so ntyo kushangira abarwitwe n'abaragurira binyi bensimbo mu department yitu
konka bwa hato muri mbarara shitandikireho clinic ndijo iri kubasa kurebera abarwira abo niho cyatandika konka tuyera masika ngo myaka mike abarwira bensimbo bija kurugwa mu department eji bona bazo mu wode y'abana na wode y'abakuru ibara kugira ngo yo mushije iro baragura rokwe so okurwara ensimbo tikutabuka mutwe okwihaho hina bakurwara ensimbo yero bihamu no kutabuka mutwe ninga shoshanga yarwara ensimbo yayeyanga yayetina amheru acuramirwa konka endwara ensimbo yo tindwara yiraro. Okay, hati doctor irehebyo byona omuntu nabasa kwecunjira okurwara umutwe ninga ntabarheminga yimende yakwasa kwetambira mu kugira ngo atakahika kurwara umutwe. Cyo kubanza kutwaraza hamwe ninjira kugambira abantu endwara y'umutwe ino buringaniza ahabo kuba yite kushorora yaba moro yaba mugiga yaba muto yaba mukuru yaba shomire yaba tashomire no basa kurwara indwara y'umutwe okwiyaho hine turi kwasa kora okureba ngo twayirinda icyo kubanza nko kwerinda ibiri kukiza amane abanyankore n'abakiga bagire fu muyaba ngo burengera amajuti bujungwa so warebe cyakukiza amani okacyesasira wamote kitinda kibase okakireka kikahingura diyera mwana ukamenya ngo wakora ibitari kuhereza stress ninga shingo kwerinda ibyo ibitokoza bwonko yaba marwa yaba kurese njayi nangono yakwasigara yonka kandi okenda nezinde ndwara nka sirimu nka sifilizi na nibindi byakwasa kuretera umutwe kutabuka kandi ibindi nabyo ninke byo kwerinda izindi ndwara okurangwa abakazi bakebezenda baza Roma rwaro bagemesa abana mwene kureba ngo tibararwara indwara zindi izakwasa kuretera kutabuka umutwe. Embaze y'imukutera abantu aba ninga shimi kubaraguriza iyo teine akabya kakubasa kubana kajiruga mahanda hace embazi yo netwaraka uko itkoze sombushaho teino mbazo gutine side effect buri mbazo gubona yo kwa panado buri mbazo gubona gwine side effect konko bwiro gwenyi twaza kwere sombazi ntubantu tureba ngo side effect na yabaho teri kwingayingana no kureka umuntu akaguma rwiri mwe tureba ngo benefit ne banekera side effect kandi ubwiro gwenyi nabwo ntubantu manyango twamuhereza mbaza akatunga side effect ubundi hino mbazo guno twakwasa kumuhereza okureba ngo amuyamba side effect ejo konka side effects zo zirimo ubuno kushanga umuntu yagira ngo rucwanti rwinji ningo bunda agira mu ko kutetema engaro ningo bunda ashanga kuyagangara mu kenyama konka tumuhereza akabaza kandi ko kubasa kumuhera konka kandi tukujana nabwo ngo umuntu wende ukora isombazi unatekwa kugira side effect niko kuwa kureba karuta bitkoresa chloroquine abo bakabana bagirya yabarya abandi bagimera baguma barije konka muheru ebatambira. Dr. Norengo ki orwo mu rwego kuba yahika horo kugira ngo hato ngo umuntu yarema nyine kuba ni mureto mu irwaro ahanyuma yo kutabuka umutwe. Hanti omuntu ngo kuna nabigambe wareba ngo amuntu atwire nariya yamara kakabira atari kuriye mwe no kana niba mujeme byo kuriye wareba atakibyama wareba unaye nati no munju ninga shinati nabantu ababe natura nabo ubundi wareme twarize yabashobera abunzi banti yarangu azomwe irwaro bamukebere barebe cyaretere cyo kubaho nenje ngaka yajya tunahora tunashemererwa ikiro kimwe ubwo basa kuba mweserizo rebe kuyarara abo ko twena ibyo bitubaho konka mwe wareba ngo embereza eziyaza mutiza timwazi basamuka aho ntibakira nango aje mu irwaro. Okay doctor nani kushabango gambo bugambo bucegwa ha muheru abukwate na nendware eji eyo kutabuka muto mwene indwara y'umutwe kuna nagambe nyandwara ekanyiri kandi ubwiro bw'inyandwara y'umutwe twakakira kujimanya ubundi ushanga abantu baraguza amani za brusera amanyani kinake kandi ubwiro indwara y'umutwe abandi barwara bazo mu kanisa babenga za diamond ubundi za diamond zangagira ki zanga kugenda umushanga rwire indwara y'umutwe kati bagicenga ubundi bazakwija bijo umuntu yarengere cyemwe kinakwe ni impabura abantu no kugira ngo umuntu yarwara n'icyabazima nabantu benda kuzakushaba bamutwa no mu irwaro babanze bakebeze barebe indwara ki rero base kumuraguriza twashanga ngo indwara kitwaje basa nagwe ntibagambera bakirwa n'igendo misho
konka indwara z'umutwe ni nk'izindi ndwara zona ziragurirwa kandi umuntu nabaje abasa gukora imirimo ye. Okurwara indwara y'umutwe kirikumasanga umuntu yaba umushema nga naragurirwa kandi akora imirimo ye abasa kugenda no mission nk'abandi bantu. Ye nasigara ni Dr. Godfrey Zari Rukundo omushaho w'eby'emitwe hano Mbarara University of Science and Technology. Indira byo nawabihurira ogumere nitwe program age yebyamagara Dr. Yachishoborera je kandi wabana mango ino murwire ubumutwe utaka mutoko akashita makoreka mureta hari Mbarara Rwifaro babase okumukoraho ngo kutiri kwetengesa bitwaza kutwitiriza tubase kuhendera program age bitwa twina bakazire health products sabine byo kunywa bitaro bimwe na bimwe no bishango mu maduka na za supermarkets zona omwihanga nabandi cyo butungi charity nimbendeza okurara kurungi turebane urwo kwanza rukwija shayisha tuneshweka okusiya shahina mukama abampero mugisha.